Lijepo je u Beču, ali najljepše je doma, barem tako kažu, a nekako je najljepše baš na Badnjak kad se kiti drvce, kad smo u zapravo krugu svojih najbližih prijatelja i obitelji. Zato je meni jako drago da sam u društvu Svjetlane Todorović, prave majstorice kad je kićenje jelke u pitanju. Svjetlana, dobro mi došla baš na Badnjak. Hvala. Svjetlana, divan bijeli bor si nam donijela. Zašto baš bijeli? Pa nekako mi se sviđa baš u vašem studiju ta bijela boja i imamo ta srebrne elemente i puno šljokica i ta bijela podloga je bila savršena za ovo. I tirkizne kuglice. I tirkiz, s obzirom da sam ovoliko više od tebe, možda da ja vrh najbolje. Ali pokaži kako ću od kuglice napraviti zapravo vrh. Znači, pošto nemamo tirkizu, nismo imali, ja ću ti malo samo pustiti da ja da ne bi slučajno. Znači, svezali smo na žičicu nekoliko kuglica, i onda ćemo otvoriti dvije. Kada fiksiramo, ovako, znači dvije ćemo otvoriti, raspolovit ćemo na dva dijela i onda će što fino obmotati oko samog vrha. Jesi sigurna da meni ne puštaš? Inače, ja sam u svojoj obitelji poznata po tome da uvijek polovim sve kuglice. Nadam se da u našoj emisijskoj obitelji neće tako biti. Tako, bravo, odlično. Kitimo uvijek jelku na Badnjak. Svjetlana, to je nekakva tradicija koju vučemo. Ta tradicija u stvari nekako vrijeđena i usvojena kod nas. Iako u 18. stoljeću u stvari to je poganski običaj, ali u 18. stoljeću u Njemačkoj je usvojen kao nekakav kršćanski običaj i nakon toga je, pošto je prekrasan, stvarno divan je i okuplja obitelji, unosi tu svjetlost i radost u dom i meni je drago da je usvojen kod nas. Kako se ti odlučiš uopće svaki Božić okititi svoju jelku? Da li je to neka inspiracija, svake godine nova? Ili, kako je Saša Koranja nedavno rekao, Božić nema trendova? Nema. Mislim da svaki dom ima svoj trend. Obično kombiniraju se te nekakvi stari elementi, stare nakit koji se kupuje svake godine i on je prekrasan i stakleni i onda se nadokupljuju. Eventualno se mijenjaju boje, kao što ćemo mi sada upotrijebiti trend boju. Tirkiznu i srebrnu. Jako me veseli ovaj bijeli bor iz još jednog razloga. Bijeli Božić je nešto na što ne možemo računati ove godine, zapravo i nekoliko posljednjih. Red tradicionalnog, pa onda red moderno. Kaže Svjetlana da tirkiz uopće nije očekivana zapravo boja nikako za Božić. Pa nije, mislim, nitko ne očekuje baš da će nekako upotrijebiti tirkiznu boju za dekoraciju, ali mislim da je veličanstvena, da je prekrasna u kombinaciji sa srebrnom i sa ovim kristalima. Ona je jednostavno predivna. Ovo je nešto genijalno, nikad ne bih pomislila da ćeš time ukrasiti bor. Pitala sam me kako, šta ću ja sad s tim. Znači, vrlo jednostavno. Grana je inače bila ravna. Ravna je, da pa se malo se mi dala života, malo dinamike i onda ćemo samo gurnuti naći ćemo mjesto, recimo ovdje je prazno. Ajde ti, ja sam spretna i nevena što se poklava. I onda ćemo je gurnuti u samu jelku i ona ovako stoji. I kako god svjetlo zapravo pada, ona se sva blješti. A ove Nautilusi, to je isto baš ono tradicionalni ukras. Da, baš. Pa ta kombinacija, napravili su naravno boja, te akvamarin i tirkiz, blago u tragovima ljubičasta, ovako lijepo zasjajene pošljoke, nama će se savršeno uklopiti. Povezat će nam, znači, ovo malo zelenkaste i ove tirkiz. Ovaj ukras je na končiću, ali ove ostale ukrase si zapravo stavila na žičicu. Njemu smo ostavili, on je dovoljno atraktivan i zanimljiv. Žica je savršena. U principu ona nam omogućila, znači, da mi svaku kuglicu jako lagano fiksiramo. Znači, to je vrlo jednostavno, znači jedan put zavrnemo. Možeš mijenjati visinu zapravo na koju hoćeš, nisi određen s ovim koliko je duži končić. Da, tako je. I više, niže i lako je jako postaviti. Hoćeš probati? Hoću. Nastavljamo kititi jelku. Svjetlana, čula sam, Barbara si objasnila kako ove šljokice postaviti. Meni si već objasnila vrh, ali paprat mi nije jasna. Što paprat radi? Paprat nam je poveznica sa Nautilusima. U stvari imamo prekrasnim Nautilusima koja, znači, pradavna biljkica. Opa, skoro mi je ispalo, ali dobro nećeš. Rekla sam da razbijam kuglice. Paprat kao pradavna biljka, neka pradavna i Nautilus koja nam je pradavna životinjica, mekušac. Tako da nam je to poveznica. Dobro, gdje mogu staviti onda Nautilus? Evo, hoćemo probati negdje da stavimo. Ajde, molim te ti, jer ovako indikativno ne vidim, naravno. Znači, negdje između, pa ćemo ga recimo ovako tu staviti. Dobro, što s cvijećem? Vidim da si i cvijeće donijela. Može li se i cvijećem kititi jelka? Pa može, ne, ali ovo malo cvijeće što sam donijela, to ćemo malo staviti na stol i prvo ćemo dekorirati malo stol za
nekakvu večeru, recimo blagdansku i slično, ali onako diskretno. Taman uoči blagdanske večere. Barbara, trebali smo stvarno mi uzeti onda mobitele i selfie jedan uz ovakvu jelku i uz ovakve goste. Nemamo za uspomenu. To ćemo kad odjavimo emisiju. Dok se sad uživljavamo u činjenicu da imamo vjesnike proljeća na Božić. To je genijalno. Pa mislim, adekvatno vremenu koje je takvoj vani, vremenskoj prognozi. Da, Zapravo, osim što se kiti bor, naravno doći će gosti, treba je nekako i stol lijepo pa aranžirati. mislim, bilo bi lijepo da to bude sad na nekakvom skladu. Bijela jelka, bijelo cvijeće, imamo ranunkulice i prekrasne bijele zumbule i naravno čarobnu prašinu. Jeve nas se dohvatila po ruci za večeras. Biće veselo. Ako je jedan dan u godini primjeren šljokicama, onda je to večeras. Da, ja bih voljela da je u pravu Robert Mareković kad kaže da je Božić bar svaku subotu. Jel bi ti izdržao toliko gaža i da baš svake subote? Što bi dobar poslovni potez za mene, to je sigurno, ali mislim da se treba neke stvari ipak zaželjeti. Ne bi znali cijeniti onda to lijepo i uživati. Da je stalno dobro, ne bi znali to Kitaš bor? kvalitativno. Da, ja imam jedan mali, ja sam u potkrovnom stanu, pa on taman mi jedan mali stan, tako da nije neka komplikacija moj boro kititi, ali kitim, da. A imaš darove ispod bora? Ne, ja obično idem sestri i roditeljima u goste. I oni ti daruju. Ali zapravo je jako lijepo darivati sam sebe. To uopće nije ništa loše. Lijepo prekrasno, spakiraš da, se krasno poklon, onda prvo ne rastrgaš grozno taj papir jer si se uložio određene Pozdravit ćemo te jer ćeš naravno zapjevati. Dobra ti je to ideja, ja svake godine naručim darove, tako da eto. Nisam tako kao Marija Husar okrenuta. Altruistična, velikodušna i široka. Za taj dan volim darove. Ono 3 tjedna prije. Joj, kak mi je ono lijepo, baš da. Svjetlana, hvala ti, naš studio izgleda onako kako smo si samo zamisliti zapravo mogle. Božićno i prekrasno. svečano, lepršavo, cakli se sav, to je baš krasno, baš mi je drago. Sve tebi lijepo želimo, naravno svima vama koji ste ovu današnju emisiju proveli uz nas. Ostaćete i dalje uz program Hrvatske televizije, mi vam želimo sve najbolje za Božić. Želimo vam da ne budete sami, da se lijepo provedete, a sutra u isto vrijeme opet budite s Barbarom specijalnu emisiju na Božić. Sretan Božić svakome. Sretan Božić svakome.